hatakabaho activities fundraising n'ibende sente amashomero n'ibende sente amarabizo n'ibende sente no aza kubatuzana endo mutwere no aza kubatuzana no mutwere n'ikishomero n'ikirwaro n'icyomuntu buri kimwe cyona okombeka amashomero entindo amezi hata umurimo gwakubeguriyo gwa government gwaza nkahi individual gwaza individual so njo kushanja abantu abindi bamemba parliament natine time nabatine time yo concentrating akoronda programs za government kuzitwara mu constituency konka noreba nkahitwahika nojyangu ndikibasika hato umuntu kuzomukarura kesimba atine sente akarabamo hata abantu mbabasagara ko mbwire buriyo bwakare nko mwabe mwesimba abantu bakija bakabahurukiza mutine cyumbahire mukabagambire mukuza gukora mukagenda nogira ngo abantu mbabasagara cyubwo mutumo none ntekateka echo kubanza cyabyona nitwa bebembezi na government okushobora abantu bita baburijo bakamanya umurimo gwa member wa parliament member wa parliament umurimo gwe no kujweshera abantu be member wa parliament umurimo gwa kabiri no kuzomwishengero akatisa akakora amateka ubwo akashatu no kurangwa sente za government za kosubwa ikibaziteririyo kana umurimo mukuru mnogo gwa appropriation kugira ngo sente waburi wa Rwanda cyangwa cyawe kugira ngo ni bajaki batunga hamugabo ha budget yihangaye bakweta appropriation so abantu kubega umugasho gwa member wa parliament cyaba kitaryecho abantu baguma kukira hato abantu nibija kwija nibaguze byabo nibazo mu parliament nabo nazayo nayesherekayo naza kushashora amabanja toro mureba yaza ngo intunguka hansi terabaho neza kubanje reja kubanje munonga kana n'ecya kabina n'abantu nibija kwega kumanya ngo ubusento buva kubaherezo bwe mutware 2 mutware 3 okubeshongorera okubagira hamfu okubagira hamagenyi tico cikuru umubyete ngo by'abantu bari ngo umuntu bamutera karura abo kubazikira bari ngo umuntu bamutera karuru abo gamaningashi okubahikamu amurwa byona kabari cyo abakorera umyaka 5 nibija kwegarkamu abantu nibija kushimanya ngo akaruruka bokino mugasho mbashinjija kuyamba ki ukatera karuru umuntu akakweza shinje 12 ukamutera karuru akuza kumara imyaka 5 ate 12 wezo umyaka 5 ujagura muki so abantu nibija kweteja ngo akaruruka kashiro kimwe kitawazo mbara akajogoninga katonshinje 15 so abantu nibija kweteja ngo akaruruka buno kikuru kokeje tukashikire ha point yo kumanya ko wizire kuba commissioner konko redent mango commission mu election commission kandi abe election commission ni imwe mu ruva mu mbanta bashemerire kweje sitwa abatuze umugasho gw'akaruruki hati mu mukozere hose none ngira ngo echo ni kikuru munonga kugira ngo election commission norango ite okweje soko itu okushirana kwa kuri byakaruru ukutera karuru nukateruta konka civic responsibility as a civil responsibility nangwa ati ito shared na human rights commission konka nabwo nitekateka ngo hashe kubaho nkora yaba mu mashomero nangwa ito twashitandikira hato ubu kwegesa namunonge eminyeto abari mu mashomero n'abatari mu mashomero kumanya ngo umugasho gwakaruru niki umuntu ushye kuba naza kurondwa kuba member wa parliament ashye kuba ine bisanzo ki kubasa kubera uwo mugasho ahihanga n'abantu abamutireyo but otherwise parliament neje ku hatagize cyahinduka nije kuba naza mu abantu bazeni bakora imyaka 5 umuntu nakora mwene binka project agenda ashabe bazaceyo ayihe advance yo mushara gwo myaka 5 amanyangu yakora ece bari imyaka 5 haze yo ndijo enyuma hagumenye ko habe hari ningasha hari ibina habi habe na wasikuciye kuyasigire so twaturyaho
nandi parliament wamara mu buri burwinga nkamara mu myaka 10 nkamara mu myaka 10 tamu ya office yaho abanyakajara bagaraka bakunda banyongerayo wembere mina akozire akwa nintekateka ico kubaza cyabyo nankageraho umugisha kugira ngo kana akozira heru imyaka inama zira heru nkandi nyitegereza umurimo gwa member wa parliament nkabandi roya ndukumanya ngo kimwaha umurimo gwa parliament umukuru nokora ibiragiro ningira abakutureba babinje bakara bandeba nkakurura akashiko ka parliament akakora ibiragiro kakarebera na parliament nkakakurura imyaka 8 niye nakoze riko da umbiro kandi cya person wako muri imyaka 8 najwishira parliament ko ubwire buringwa twakora amateka twakora imirimo mingi mu kajara wija kubuza bisha kugambira ngo amashanyarazi manyenguto manyamashomero umurkajaromu ruko rero twakoze umurkajaromu byo bwegese tukamara imyaka 10 turi kushinga ntungamo byo bwegese secondary no primary so twakora imirimo mingi twamanyira y'abantu mukuru wihanga twamanyana namanya ko umuntu nawe yamanya kanagira no mushana amanyeyo first lady hatu kumanya nkamunwana wanje wanyambere munonga kandi kamwegereho ibintu bingi ibyo bwebembesi ukorera abantu first rero go n'umuntu w'umutano n'umuntu w'umweziriki n'umuntu kufambera y'abantu n'umuntu ikintu yakitahurisho nacukuratara mpaka muheru kandi cyakabiri itwa abantu nk'amakari y'umuntu ukunda ntunga mu munonga ntabwesho nawe akampurira ngo nanyine nkanyire nkunda ibyo bwegese akwa kabimazire mu bwire ibinabe ninkora kajara mu ntu yaho mukago kora hamwe ibyo bwegese umuntu ntungamo ukora hamwe abo abanyantungamo so tamwe yanje yankamemba wa parliament ikanyanguhira kuba nkanyireho okunyamba facility kandi akoraga n'abantu akuba ukora politics successfully yuko umuntu ngo tukibasa mutihora ngo wakora na government tukubasa kumbeka imigano y'abantu bono mu constituency tukubasa kore nguto za constituency tukubasa kora amashanyarazi konka nozi ho muri government nyikiriza tumureho tugaruka Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete kuko yaturi mwiri kwata muze kasatu ndoko mukagwata kana ndoko kajiba kwata Robert aza kututwara ugiteka yo munanko Yesu biki kana nimwe ngone yo kubaga hati MTN resera kazanano bakita ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minutes izabusezine zo koye sizoba ryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahi ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha izo kuterera ba MTN izoba ryona nyigasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe ukurizana kwitu tukuruho kizibera MTN
kayo mukahumuro program nereba hindukira ha TV West kandi omugenyi witu n'omuntu aine mbozi nungi munonga ahabwe kubibyare bingi ni bingi so ebigambo byene birungi mbwene katugumize munamo so notehora wamanya abakozi ba government notehora ngo wamanya ba minister notehora kumanya ngo wanwa no parliament wagire mikago wabasa kwese mikago ejo kuja kusavinga abantu bawe so nugo mucyanyi wo gutekateka ko nagizire kugira ngo kamanya abantu namanya abakuru mu government president wanje akata kushayo kajara akajanta yayira unkana bwenyambiri wafasije na wantere akabega mureta ajata yayira twireza amashanyiriza twengutu so definitely kajara kuza kurgahinga sagera much better ukiciro kunagishangire namvuye natunga kana bansona sona ngo joga ko yesimbe joga tukakaruna nta hatubwira ubanje bukahwa n'abana bakore na nemero y'ukora kuri na nemero y'ihanga so bwanyuma yo kurwa mu parliament okamara mu myaka 10 ngamara myaka 10 bwanyuma y'imyaka 10 watora imyaka 10 ngabanza namaro nko mwaka gumwe abana nkabekigombe cya iraremu akwanga ubu kandi yo mu yenaremu hatankagergamo. Oh really? Ati iteka turi kuncereza uzomuciyo mu kibina cyo nanka member election commission. Ko kanta kagiye mu commission abekibiye n'ikinabe ndumu abayenaremu national resistance movement bakasha bangunje mbe nimba yambaho ukumara umwaka so namara nabo bwire ndinka volunteer kwa nkanta kutunga mushara. So kunahiriza umwaka president yanyayo ya mpereza oba commission electoral commission umwaka gwe 2017 nango umwaka gwe 2019 kayenda kunye kuntwara handi tunazayo nagwo mu electoral commission imaze imyaka eji okusihatobo konke no kora hanto hatura akwa watandika kuri yahi wabanzo mu UCTU emyaka 20 mu parliament emyaka 10 hata horwa mara homwenda namara umwenda niza kumara emyaka 14 noreba ngo akwa tukoreta mu 2 ze myaka mushanju so ze nemba wazarahanga ati tinkajya ngo namana ganje tinkajya ngo nokubasa kwanje konkana mana garuhanga ninjangu konkana bwe ninja hine birungo birikuba bikurumu ebirikuretera wazo umwanya gumwe wahakora ukagumaho ekimwenge cyo kubanza ekimwe cyo kubanza nguko nagamba n'uruhanga. I think God has been on my side. Ruhanga tuyenanye ruhanga mpiro buryo yamperezo bwenje okubasa kureba emirimo y'ukora yampereza n'amagezi kugira ngo naje gukora kandi nagishikiriza so icyo reshonga yo kubanza cyo kusimira ruhanga kandi cya ruhanga nicyo kiri muna background yanje abazire banje ukuba nkuruze na nashomire okutamu ejo focus okwetegereza nguko okwereza abantu wanohereza abantu mubanohereza ruhanga vacation to serve God's people through the different avenues. Shuri shonga yo kwaza kabiri nanye nko umuntu rero nshemeza munonga eshikushemeza munonga eshikumpa no kugira ngo umuntu twara kwereza umurumo yana government president Museveni ko yampereza umurumo ngukore ngushyikirize abantu bakajara ngo kubampereza mu ko bamwe ba parliament nteho mutama ngushyikirize batakwifuza nkubona ibintu member parliament tukantugama ngo wabura member parliament waza kuruga ngo sigeho icyabanduro usigeho enkorera umanya ngo kurba warije imyaka 10-20 bamanye ngo bagumembishwa ngo kakoreki namwe waza kajara wabuza bajya ngo mwebwe bitashoboye yabisige nazo no bikiri so ni ko yango ataho buryo abantu bakutama bwesije washikirizo bwesije abantu bataka kwifuza icyo rero ni one of the guiding principles icyakashatu nje ngo family kugira stable family aho no nsimera umucara wanje Dr. Christine she has been an anchor na nabana betu akuba akuba wazo ko mbia politics wazo mu parliament wazo ko whatever you go home
ushangayo umucara ushangayo abana so nabo wabo tine umucara utine ekigumire na nabakazi utine umusheja na nabana bagumire kandi bakwagira mu mirimo yo nokora umurimo w'ubuzima mato okay wagamba ngo baba hatamwibiriza office aho election commission kandi ejo tamwe mu n'imyaka mushanga batahana bagamba hacha parliament kugira ngo bajihamya ketane be mushanga ikintu cyo no kigamba hoki akashatse nyongo just as umuntu wa butosha akashatse atinjira umuntu wa butosha manya tinjira umuntu wa butosha akorode ni responsibility ya bigger picture kandi nkwasa kweleza nanka ibitekateko byanje nk'umuntu habya ubutegetsi konka ninjango bottom line n'abantu cyo bakubana benda the people noreba ubageza kwindura mu constitution njane ko 2015 dinga nagumo benda ko ni 2015 n'intekateka benda kongera imyaka kugihari yatano kuzara umushanju kubyagira umukoto okushara mu kwa kote nkuru supreme court bakajya ngo kimwe ashyikorwa no kugira ngo bakabashe kwebuza abantu nibenda ki nibenda imyaka 5 nibenda imyaka mushanju konga kindi kumanya nko muntu to be fair ngacho cyo wambuza imyaka 5 imyaka mingi imyaka mingi akono nko politics ziri mwaro go politics imyaka 2 nembo wa parliament kugira ngo atandike kumanya parliament ko gukora nara yamaze imyaka 2 no kukiramo kandi imyaka 2 kuba yaneho abantu bazo mu campaigns iza ubururo bukorataho mwono shanga imyaka 2-3 nembo wa parliament atabona bwirwa kugira ki gukora abantu konka nabwo the other side of the story is that kana member wa parliament yaje atakukora ngibyo tugamba no bwire buringwa naje kuzekana abantu bayicho bansanga representation imyaka mushanju kigwerwa hagwe imyaka mushanju so you have to strike the balance but at the end of the day abantu nibenda cyako baza gukora iteka nabaza kujongezayo bashi kitumbantu kikuzumbantu abantu bakakiteisaho bakashishizanaho bakashara ico gukora ukureba uburunje bwo mu myaka 5 kandi na n'ubuzubu bwo kujongera ku myaka mushanju so buri kimwe kino uburunji n'ubuzubu bwacu so umubwiro bubona commission hati aba parliamentarian aba general manager nemero ndije wakozwe nkoko iyo nkomuntu yikorira iki ana amemina akozewe ikintu na mungambe cy'ukumu none cykwateye n'ecyaruhanga ndumukuru w'abakristayo muri sabwanje bwa Nkongoro up to recently mbe chancellor wa ubureberezi ya South Ankole so je na bene mirimo obwire bwo kuzo mu kanisa kando ka kebembera abakristayo no bubwire obwire bwaranga tubukubura obwire bwaranga tubukubura numwijeza na bishop no jizana n'umwahure mbone never commitment as part of service to God, to serving God. Abakristayo Nkongoro abakristayo bakushanga no babugana ryari bakabigambira inshonga zabo ntukiza n'umwahure ntugire nkiko ntugire nkiko ntukiza nkiko buzarabeho ziho mu weekend zinabandoho kana bwo tuzaburi izoba no kotare kuko kikuru munonga no kushitwara ngo nikikuru ako uri umuntu ari bize kutunga nembabazi abakristayo abo bari eko kano kusavinga rahanga nacho it is part of your business so no yine kurangwa wa programminga wagira ubwire wahereza rahanga kandi kugira ngo umyezi 12 ningashi umusande ineze ryo umukwezi kubona muri wa mukagara umwe nenga rwo kubazara ngo kagenda ukacika na Davis na parish n'ikintu kitari cyangwa ruhanga so ecyarahanga n'ikitwara nka mukuru no it has been one avenue of service
And of course I'm also Eritrean, past president. And young Red Cross, I remember. I used to be. You better be. The young beach. Long time ago, I need donating. Not, you can even donate now. Nyekiriza tumureho tugaruka. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendongo eyakusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. Yo mukahumuro program nereba hindukira ha TV West kandi omugenyi witu n'omuntu aine mbozi nonje munonga ahabwe kubibyare bingi byarebire ni bingi so ebigambo byene birungi bwene katugumize munamo twina abantu abadonetingire Shagama Emirundi iganana nenga higanana na mukaga so ndi treasurer ndiyo mbichi wa Red Cross umuyihangari yona kandi na chairman wa Red Cross ya Ntunga mu branch ya district. I see. So nandu ninkubuza okwiha kwebyo iwe nkomuntu yekorire muki akaburi omumurimo gwakora gira kuyiha aroka ateko so hati yekorire yatukunde bato nonde bota tokubi tindukubi so no God has blessed us, has blessed me, first of all, in the family. In the family, I tweeted, after to just okora farming, myani, and toche, after you to just okora irrigation, so to know how to myani, to know nente, twiniho investments Kampala uburaro bw'abantu itkurara twinvesting mu mashomero tukahoresha ishomero kweta standard college Ryantungamo tumonere tunaga mantindo kubi so over time we have also invested in that standard college na bagenzi bitu twinehera indi shomero ya barigeza standard school rwashabera rundi ya senior twinaho primary ya standard junior Ntungamo hatu twiniho na n'umwanya na bagenzi bitu umwanya gwo kushemererwamo rwamutumo Island Resort umwanya murunje munonga nangwa abantu ba Radio West na bagenzi bawo nibije batagera TV West mbweni wa umbwire bwawe ujoze ushemererweyo uriyeyo urareyo nerizo batoka amanyobondo okahererayo so we have tried to
to do some of those things with God's grace and support no muchara really akote bintu muchana wako bikora akomura mu gutwine ogwanje nimbantine bwire nimba mu office akaruka ryoku by election ryoku muze kuri ubururo bwaheru so ebinji umuchara wanje n'umushaho w'abantu in addition to that na revera projects twine. Okay. Hata abantu barakureba ha program. Hariho abakora imirimo of course itari type yawe yokahirwa kana ukora imirimo y'amani. Tiamani. Tiamani. Ati abantu abandi benda kugira ngo ubwire kubura iki. Nabo bahumure shangaye nekanunje keje yawe ashitamireho amabiho gamutejeho mbona kakorata kugira ngo nyencha kare yabanonje yaza kumura ayitebekanisa. That's a very good question. Ekyo kibuzo kirungi munonga kandi ekyo nangwa tukaba tukigambira ba member ba parliament abasya bene bazo mu parliament bana batahamu akono emirundi mingi umuntu kwakuza aha murumo oshangu naija kuza aha murumo mpaka mwena nuhari fera bamwe bakuza kumuziya konko no manyango bitinse byo ine hatobo yani member wa parliament yaba commissioner yaba nango no even na ba bishop na abashomesa b'amakanisa b'amakelezia yaba nabaye obe no manyango katugamika ab'amakanisa n'amakelezia nabaye bine myaka yo kumuriro aba member wa parliament no mare myaka 5 nitwe no mare myaka musharu ninga bakongere bikomene konko be no manyangu wano okora. It is as if you should work and plan for yourself as if okushangu noja kurugaho batakongeye contract ninga shabantu batakongira karura kandi baba takakwerize obe no mango kasavinga abantu myaka yawe 5 baba nkanye baba tanyongeye contract obe no mango kasavinga myaka yawe mushanju yawe nabo cyo kuplaninga obwiro obukumura ruhanga yakwereza umugisha akakwereza imikora akakwamani akakwecho gukora ushikore kurungi konka we no manyangwa mu rwabyona uriyasigara we office uriyagisigaho hato tito ba commission ababandizeyo arabu twashangire bakasuja bakabuhaye nabaye bakahumura kandi mwe mwija kurugaho msteko kumura ba member wa parliament atana bajangu ba member wa parliament bari mu parliament ehwire ariga na 25 nubagarikiriho ekuma sashanje na 5 hiba member ba parliament himagana batu bari mbyaro so umuntu utaraplaninjire atahiremo hatari yaho ishobiri nejaguma ntabwo ejo plan save kache ukabika cyukwingana cyuriye cyukwingana ki kache mbena no kono tunga kache kongana kacha ko kutunga gira eshweka echwaje echwabika mere ibintu byo kusavingeri igumire umuntu nakugira tukora atandicyo to gukora atandicyo saving o saving chubano jiro to no retiring hata mushkara hata pressure hata kasenta ka okariyari kasha hatu kantandije iwamburuza hatu watunga shukari na za pressure na ziha utine chuwa ibishi uriyabaho uriyatambirwa ki mangwa kasente ka ukakariya hatu waza kufa ande achiwaga maramazo meshaza no makokura umbere ubwo munafuna kutunya za shukari no kutungira pressure no kutunja manyauga no failures no rukumera no everything on your body no indwara yo ne mwene hamwe ndije ninga zikwatara hamwe ntabwo eco bicara nyencha kare kugira ngo warga murumo utariyefuza ninga abantu bakakureba mwene ukajumisa imirumo kaje ngo mukureba akari member wa parliament ubwo umuntu okureba akana akora mu TV West nkiyo katarga ka TV ngo umuntu kayahirize program umuntu kayabone ireka so saving akachi yichinene ndi ichina experience ina rebire wa saving then you invest wa save umunyanko ku investing gukora ki okurakurana mwene obukubikaho numuru kurakurana ko wabika shinji
umutwaro uwa kabiri ukwezi kundi wase imitwaro emyezi 10 waje imitwaro 10 hati wakuzinvestinga wazugura muki wazugura mbuzi ekiri kwangu hanogira icyo muntu wabutoshowe sente nce ebintu byakubasa kubikamu bukangusya ebintu ninka bintu n'ebintu bingi nkigera mbwene omuntu asye yakubayine abantu abakuba bine sente amataka because ebeyi itaka tegaruka hasi itaka eryendugura miliyoni kampani itaka eryendugura miliyoni 50 mu myaka 10 hwiri ati ndugura biliyoni nawo cyaje mwana zambarara waba utagira umby'amataka sente nje nuwa sente wagura embuzi ukagura empunu nomuyango empunu abukwana bagamba ba parish development model watandika n'empunu nanye kazitungaho nangwa watandika n'empunu 5 mu myaka 2 noje ko bindi empunu zo kurenga 200 kandi ufite ho mutuma if you invest sente utakaza nago kunoko kore ikintu kimwe kandi ukore passionately kandi utakara akakwamani yakwato kwasa kore ikintu kikakwera amagubaho nga mbwene ikintu cyo ra investing mu sente zawe investing mu kintu icyo rukubasa ecya kabiri icyo rarebere icyo bakwegise ubanzo shome akwa abantu abinge umwe karaba tweba kwata sente nyinjiho bajango bazegura za basi konka za basi zinobuzo bwazo ubundi uje kushanga wagura boda ninga yazito mucindi zamutahiza kuciraki wakiriye cyango cy'abantu bakureba mbona utakayimbestinga cy'abantu ngo abantu bakureba ineki ngo hati ayine bara ngo hati ayine motoka ngo zegura ka motoka imotoka nunji konka motoka tubugiga ubugiga n'ekintu cyo kutahiza buri zoba mwe orebe ikintu cyo kubasa kuja kuretera entasya ya buri zoba entasya ya ya buri season kugira ngo wargamu amuru muguru hato nargamu muguru hato utakayifuza abantu bija kutayera ngo kwantaya ira barebe yes there is life outside work no basa kubaho waba utarahamurumu nyikiriza tumureho tugaruka is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watuyahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m., Domenica Monteiro at 5 p.m., Be My Sunshine at 6 p.m., and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus, channel 134 on GoTV.
kayo mukahumuro program nereba hindukira ha TV West kandi omugenyi witu n'omuntu aine embozi nungi munonga ahabwe kubibyare byarebire ni bingi so ebigambo byene birungi mbwene katugumize munamo mbwene omurimo gukubere obutandikiriro bwo kubasa kwebeyisa kandi ukagira amagara marungi omagara gabagomisha warwo mu murimo. Wagamba ha mchara kwa support nachi mwini tuwenzire kumanye wajangu dokta kunkanu ha ukampunguta izina himba mwito ha nyina mchara murungi msha ahubukire kanye no shoro mu kazi tingumanya nyina mukazi murungi kamanya unabere ndi aheru ndikuza heru nije twagitwa nta mushera ko mu Rwanda 9 ebiri 15 mu kwezi kwa mwenda akiri student mu medical school Murago mbwene no mushaho w'abantu kandi no mukugu ombya health planning akashoma na za PhD anthropo so nontu yenawe kwiha ko mu Rwanda 9 kutura nawe aho kwagira speed ya man mnonga to akwitegereza okamtungota okakosa okamshanga yi kizobiri ubwo murebo mungu hati bakaba hati cyo kubanza chabyona ndukuza kuza aheru nkana ashaze munya na ngonfere nkire ndakabire mbere nkire muto kandi umbwira ubona hakaruhe ndwara ya AIDS neze kusharura abantu so nkanye na ngonfere nkire muto so nkamanya suru umunyabuzare we ya munyoreka ahizo bariyembaga ndi kuza heru bungereza so kunarije akaro bujye think ukaburi bujye bwabo umugenzi Dr. Fred Kwesiga nona murebire kandi izire kutaho bujye yondijo tahiro bujye kandi kuna murebe naje ntogu nuwo akana shatsi akana yaka uko mind yawe kegera nkoroza kutunga mukazo ratunga mukazo nkugo mbuye no kuyabira niyo type ina nyende because umukazo nkayo umukazo wanje yayine yenyene niko umukazo wanje so kuna murebere ko ngari fortunate ni mukani zaheru twagumzamu na zaheru na asimga kaga hangira anogiye kuza kuteresa umuntu bunjaza ngateresa umweji yozarebye hati mu muhato kusibjana zamanya ma video call bikabitaro telefone call zikazitaro mobile zikazitaro ngateresa umweji emwe nabwo kandi ngiterera murumuna wanje bambinje mu ishomero emwe so ngije namureba kandi nagaruka so izoba ryo murebe murundo rwo kubanza mu mugenyi muganiraho twakorana okay twakorana konka mutama nawe warantubere ubwo umuntu no wenyine kuyo kujya gutinda tunjiye bwire wa follow up aho kuba shortly after nubwo na agenda konka imyaka hihebiri kuwazagaruka washanga kirufuri aiga kwa kari mu ishomero akari murago mu ishomero ari mu medical school yes tinka tine chinamugambire konka kamanya umutama ngwariyo muhara wa muzeyi jomo chindi omunda abantu abakuru bamanya akana akurumbye umbeterine kakoba kandi headmaster na nyina nawe mukuru na wakari mistress we nurakana ubu bakabashomere bashomere mu muryabekana ito bari turi mukanisa first born so kunizire hata namuronda na nkanye mwana wanje rukutana tukamuhuta hamwe tukamuhuta tuhera munwana wanje munwana mwende rukutana nimanya ko kukureba hana akakumfaho ninkamanya akakumfaho nakamara ibintu binje twakoze hamwe haro ibintu tukoze bitungura hamwe mukozere hamwe mwakozere hamwe twakozere hamwe okutungurana imirimo y'abantu yo kutungura kujya tonaremerwa akakwatiraho kujya ndango politics no yantwiremo
nyonka takabi ready ako wakaya roda member wa parliament yanyeta twazo wa president yaje toze kwesimba nanje naye simba so mbwen turi we have been very close nano kuza kutogo mucharugo nkamwini yakutera yakarimi atera yakarimi abo nkai ni moto kayagwa rukutara wakari yomoro numanya rukutara hakari yomoro yonkaji ni moto kuna jahero nkai no wa saving buche so kana aguzire motoka so mugambiro mukaza kana mugambiro tumushano rara progressive atwa ine motoka tingwa njamo tinkamya gushika impressing umukaza yako akwibiye sente na motoka tinkamya ngwaro weskachire cyangwa ngaro kutana kamugambira tumushana naja kuwa mani mushire ine motoka yoryaho konko byo kosa tukabikire bike tukamutwara hero out agird kantini ya makerere ati nyona rukutana bataga kan say nyona rukutana kutesa kuriya hatu nora rukuta bona narisa akana riso bwangu wasta mana rukutana nakuraza umbwiro Kaine speed mungaro no kaine speed kana risa matamabiri akana risa matamabiri so wasta mahamwe mujangu murye hamwe nakuraza so tukajya mwe hazurukutana kugira ko kurisa matamabiri kanyo ndukurya mpora twagura abwece ikiriho cy'amana mucomo twagura mucomo twagura enkoko tubagani mukamuriye abanywana datumacho kujya mugandana nibi bindi by'umuntu no we have been we have even slept on the same bed na hero DC tukantura na kitanda kimwe so tutwara mucara hero girlfriend manye twayika kantini akantini kute tuzaho batugaburira ki inkoko yitu bagisharamwa kwate cweke ki kwate cyanje hata hizo bere nayo twine mucara oreja tubuza turubashatu twine girlfriend aje tubuza ati nkorenga burijo mbwe ngo akaje asharije mu kabiro mutakwateye stunga utagwizaga go stam so nani ngabe turabira rwe we have izo beriyo yayihangana yari sita marumwe twayongera naka account twayongera quantity so we have been that close on politics yo buntu yes so no twarimira hamwe Christine ogu akara suppose no kwa best man wanje ko ngakatagisurwe but we have been very close so muisha mwa Victoriari twagitwe biri 15 kwa mwenda kumurwenda 9 abana banga twina abana abashatu bashatu bonka bona bashatu bona twine ngundi ibira z'abasagazi bona abasagazi bona batangiye gukora ngana n'umushi the first two children abana bakuru babiri nabojo kandi umuto n'umushi atabari abina makagaba bojo kano wagizire n'abakamwana nabijukuru ichurasta nechamani kugira umwishwa I think it is nekintu no kushemerwa ko hamuheru kureba ngo rahanga kutiyeho wazara hata nabana nabo bazara nabari neshagama yawe nureba hato hata ntutangiye kushitegereza nkanyanti kunoja nchako benshi basika umutabano wawe ningashe muhara wakakwerize umwijukuru utura nawe umurebera umutesa nkato butuku twebasa tuba nabo ngana abana bahata nabo mpeze kuchire abana bahata nabo tubakunda ni ndinzira nkunda si opportunity yo kureba bijukuru ntunje feeling akwana uhururo umuntu nakugira to mwishikuranuzire no it is incredible ni nyebuze ntani serye hamwana wo yezarire na no mwana wiyaza hata mbwene nkanyowe ninteka kimkutekateka umwana wo yezarire ngabana butwazire tukatukira bato kandi umukiri umutaye mweje ya struggle
nuko struggling kurebera abana abo ukubakuza kubarebera fizi struggles kurebera abana bato no kubakuza kuko twareba kuza abijukuru hata mbamuri numuzo retirement mwahumwireho icyo mwine n'urukundo yo kwereza abana aha kandi tumwakine pressure yaki icyo kubanza abijukuru bina bazire bawo so the bulk of the responsibilities nezabazire babo but at the same time hata ni mwine space abana babarigireho maybe you are able kureberera ki kana no kubona abana abijukuru banyu aha bwishonga yo bwire twabasa kwenderera izoba konka esabite erkwija mukama kunza rek twakomera izoba naho twatandikira twaba turi mu cyare cy'urukweto rwa Munaba muri Nkongoro muri Nyabihoko kandi Kajara district ne yantungamo twaba turi mu maka kandi omjenyi witona nabwo Honorable Steven Tashobya wabireho MP wa Kajara kandi hona umuntu gwakozere ibintu bingi ahiturugambira no commission mu electoral commission ebigamo byaba birungi ku katwahendera mwene sabiter kwije twakoma niho taratandikire and bet commission asafturia hewa Gerard Katsabe na Prevence Kampura n'abagenzi bita hatimu yareba hindukire kandi program eje kubereho burizo bari ya Sunday shahi na zeciro ekije kagara kwa muri wa kabiri shamukaga guhango nembe ndetse birungi byonka mukama bandindire Ombere kwije juba Neka yandi byaru kuma Ugo mwana ndemeri dore ko umutwara ko nkore noza kushenya makaga bandu Your hostel oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugo muhame referendum rete abishe no mutarwana Mazara wanje murungi No we no please Ukuzina namushawo bakoresha bakuzina Tata zara umukunda Oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurugomba hangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi neyitorora insinero bisya byingi so tugumante leta design zeshemerera tungo bahabuzi kurugomba hangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne baberuho rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe otaferwa according to Tivest ni hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kaza no ko mutano akaremo ibyama binchi na kusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family ubeno cyane kandi yine byama bye bitkana masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayazirwa takumanya tikana simukana za rumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misoro korekana za kusa kumanya nti family ne yeyi enkuzone ziriyomo abachikandi yakurira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ni hinta family Tivest ni hinta mama no mwana otaza muka yawe okitirwa mwo busasane nako okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomuka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro
What's wrong? Hey! Menchim. Hey, hey. Imarashuti. Hey. Atuje ngino wafa. Umuntu babiri yino wita mutayiwe. Otaferwa muzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo. Kama sasire kan. Dinka chikoraga kechi kukichamba. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakangubura rwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwanta kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukoro kwenda kwega ogere kinta cyuwayongeraho ecyuwayega niwo katasi akasente okabisa hweka yawe uri omwe nayiza hayebuza kantumangu kabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharoho kabeje mu mbuga awina ko arakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hate no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuriyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. You are so different. Oya wiro muri bari ikore kabari. I do. Ejuru kundo tekashara uzima jikumeke bendera ikayo kom fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Nyamwa, sisabora kota ni uwape sana muleno wana geta semena lamu yenzita. Wali woba hustler, get the people. Mwola mwoba musibenjege. Twegiteho aha program yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe sibona beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mu ikuru ayineke mwani ni expectations zetu na benyine mukana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho bursande Shahina Zechero aha TV West Honga twegiteho aha program yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mu ikuru ayineke mwani ni expectations zetu na benyine mukana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja
kutina hanga nitubantu tutayayisa abantu abarabiro mu bintu nyamwinji konka bakatunga icyo barakwenda Itu ntwa tugamba Urungereza. mazima Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. yakutera Very good for. sho headmaster asata jireba yega kurabiro mu bintu barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no kuna abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha bintu barabiremu kandi nubababina no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Hong tandikisa bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugo rukubanza okwisira wa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabye imishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ryo kwetwa wakuzi